Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para guru-guru kami, nenek mama yang kami hormati. Marilah kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitunya pemberian ijazah secara zahiriyah wa batiniyah oleh guru kita. Untuk penerima ijazah pertama, kita minta kepada anak kita Muhammad Fadli, tempat tanggal lahir Sawah Lunto 10 Oktober 1997, nama ayah Jawai, nama ibu Zaidani, negeri asal Lumindai Sawah Lunto. Dipersilakan. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan sirran wa 'alanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaztuka kama ajazani asatizi wa masyaikhi zahiran wa batinan. Ajastuka. Selanjutnya kita minta kepada anak-anak kita, Saudara Muhammad Yunus. Disilakan. Dan berjanji akan menjalankan amanah. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sirran wa 'alanatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaztuka kama ajazani masyaikhi wa asatizi zahiran wa batinan. Ajastuka.
Selanjutnya kita panggil kepada anak kita saudara Engki. Disilahkan. Mat. Dan berjanji akan menjalankan amanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسيرا وعلانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أجزتك كما أجازني مشايخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا. أجزتك أجزتك أجزتك. Selanjutnya kita panggil kepada anak kita saudara Yusril. Disilahkan. Dan berjanji akan menjalankan amanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسيرا وعلانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أجزتك كما أجازني مشايخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا. أجزتك أجزتك أجزتك. Selanjutnya kita panggil kepada anak kita saudara Muhammad Latif. Disilakan. Dan berjanji akan menjalankan amanah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إنا لله أجازتك كما أجازني مشايخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجازتك Selanjutnya kita panggil kepada anak kita Saudara Khairun Nas Ramadhani. Disilakan. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi min jami'i ma kariha Allahu qawlan wa fi'lan wa sirran wa alaniyatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ajaztuka kama ajazani masyaikhi wa asatizi zahiran wa batinan Ajaztuka Selanjutnya kita panggil kepada anak kita Saudara Muhammad Hafsan. Disilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قوله وفعله وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون أجزتك كما أجازني مشايخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجزتك Selanjutnya kita panggil kepada anak kita Saudara Ilham. Disilakan. Saya menerima ijazah dan berjanji akan menjalankan amanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قوله وفعله وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون أجزتك كما أجازني مشايخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجزتك Selanjutnya kita panggil kepada anak kita Saudara Randa Gustia. Dipersilahkan. Dan berjanji akan menjalankan amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قوله وفعله وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون أجازتك كما أجازني مشائخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجازتك 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 Selanjutnya kita panggil kepada anak kita saudara Muhammad Asy-Syafi'i. Disilahkan. Dan rezeki akan menjalankan amanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قوله وفعله وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون أجزتك كما أجزني مشائخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجزتك 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 Selanjutnya kita panggil kepada anak kita saudari Nur Halimah Fitri. Disilahkan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قوله وفعله وسيرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون أجزتك كما أجازني مشائخي وأساتذتي ظاهرا وباطنا أجازتك 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 Guru kita bersama yang kita hormati, hadirin yang berbahagia,
Dengan selesainya penyerahan ijazah secara batiniah kepada adik kita saudara Nur Halimah Fitri, berarti berakhirlah penyerahan ijazah secara batiniah. Selanjutnya kita minta kepada Abuya untuk menyampaikan ijazah secara tertulis kepada para santri dan santriwati yang dilantik. Kepada Abuya kita persilakan. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh santri dan santriwati yang diwisuda pada hari ini untuk berdiri. Mohon maaf, selanjutnya kami mohon kepada tuanku atau ustaz atau ustazah yang sudah dilantik untuk semuanya berdiri mendengarkan amanah dari guru kita bersama. Kepada Buya kita persilahkan. Kata-kata penghormatan ditimpang sejauh kepada protokol tadi. Kini sampai kita kepada pembacaan amanah yang tertulis. Tetapi sebelum membacakan amanah yang tertulis, sebenarnya kaji kita pelajari di situ amanah satu itu adalah amanah sebenarnya. Cuma dengan yang dulu itu diajar terus tamaraju yang satu amanah pakai kita bersama. Kemudian pembacaan dan tulisan kita bersama. Kemudian setelah pembacaan dan kita jawab bersama-sama dengan insyaallah atau dengan qadir. Ya. Yayasan Darul Hafazah Mandiri Pondok Pesantren Darul Ulum Madrasah Aliyah Salafiyah amanah Buya Pondok Pesantren Darul Ulum pada Maghrib. Pertama, beramallah menurut wirid guru atas mazhab Imam Syafi'i dengan tarjih Imam Nawawi yang bersandikan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma dan qiyas. Diterima. Yang kedua, pakaikanlah ilmu pengetahuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batinmu, ahlimu, korongmu, sekampungmu dan negerimu. Demi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Diterima. Nomor 3, janganlah dipakaikan ilmu pengetahuan kepada hawa nafsumu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Diterima. Nomor 4, bantulah pemerintah dalam usaha meningkatkan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat. Diterima. Yang kelima, usahakanlah ajaran Islam dapat merata dimiliki, diamalkan oleh setiap masyarakat Islam. Diterima. Buya pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Maghrib Haji Anwar Tuanku Sultan Maraju almarhum dan
sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesainya pembacaan amanah, kita persilahkan kepada Buya untuk kembali ke duduk ke tempat semula. Kepada